i Rowan Dudoavni put i vi danas ću vam pokažem kako da skinete pesmu sa YouTube-a i ubacite u telefon. Znači ovo je za MP3. Ovo samo ovdje gore kopirate. Ovo je na Google pretraživač. Kupite pesama. Znači ovo sam imam nikakve linkove, samo to kucate. Pretvarate iz YouTube-a u MP3. Ovo obavezno obrišete. Paste. Pretvori video. Preuzmi. Da, odbroj sve. 17 sekundi samo. Skine. 11, 10, 10, 30, skinu da sam tu pokušao da snimim ovu epizodu, dobro evo ovdje, pokušao sam da snimim ovu epizodu, ali mi nije uspjelo, znači toliko sam bugovao, nisam uspio, dobro to je to. Odete u kompjuter, naravno povežete vaš telefon na USB ili preko Bluetootha, kart. Kupio sam novu memorijsku karticu koja mi je prazna. Nije baš prazna skroz, gdje mi je pesme. Evo, pesme Iva. Tako. I samo prebacite je tu. Evo ga. Kroz dole. Evo ga, ovdje pesma. To je bilo to za ovaj tutorial. Like, share, subscribe i koment neke preporuke i tako to. Vidimo se u sljedećem klipu.